وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. يتي الله سبحانه وتعالى الله جميراو تددو تودو مودو سيني دو هانا دو يتده en jarnamo kanko Allah weltanomo e dow nemaji makko e dendanangal ɓure makko e yurmede makko e hoore meɗen. en seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede e hewre gonga. eɗen seedo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jiyaɗo Allah nuraɗo makko. en tono Allah e juulu e maɓɓe, yo juulu e dendanangal ɓeygure maɓɓe nden, yo Allah juulu e kala yutirɗo ɓawo maɓɓe, ñentini sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe, eɗen jokkito darsu meɗen on ka tafsir, eɗen fewndi suratu Hud. Allah subhanahu wa ta'ala ina soggana en eɗe ayeje ɗo yoga e kumpitalji e feƴƴunoɗi fii ko feƴƴi hakkunde Nuh alayhi salam e yimɓe ɓe o nulano e muɗum ɓen. yoga e ɗin kumpitalji nokkeli tasakuye ɗin, Allah no fillano en e habaruji maɓɓe ko tawata hino yoni ko jomirawo haqqille wajitora, hino yoni ko jomirawo haqqille tasko. Allah nuli Nuh e maɓɓe, o ari o yetti nulal Allah, o wi ɓe rew Allah ɓe wotinɗinamo, ɓe laɓɓinanamo dewal ngal. si ɓe waɗi ɗum hiɓe mari moƴƴere jande ka Allah, si ɓe wopi ɗum hiɓe mari tana e malkisal ka Allah. kohoɓe ɓen e jama on, yeesoɓe ɓen, lamɓe ɓen, ɓe wi minen dey min anda ɗum ɗo, min yiyanama e hunde ɓural ko nulireɗa e hoore amen, ko a neɗɗanke sifa amen, na a hay hunde seede mum hay jokkuɓe wa ɓen ko mere ɓen e amen. ɓen nanoɓe hito tun cowo cikko miijidotako en, darata en. o noddiriɓe jemma, o noddiriɓe ñalorma, no Allah jantori nun. qala rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara. on noddugol mo ɓe ɗon fof ɓeydade ɓe siwona dogugol pottito, salo salƴito. yehi ha wayi wasi ɓe faalata wiide mo minen min ɓattotako masi ɓe wonɓe takko ma ɗo hino ɗon, ɓe yimɓe jasuɓe minen min joddata e maɓɓe, min hawta mojo bere. o wi mi wawata pottinde ɓe, ko ɓe ɗo nooti, min mi noddu ko fof mi noddi, nooti ɗo wo kon ɗon mi wondi e muɗum, mo notaki o ñawore makko nden koye Allah fawi. amma ɓattiɓɓen notiɓɓen mi wata ɓe raɗade, si mi waɗi ɗum hare mi laatike toñuɗo ɓe, mi laatike toñuɗo hoore an. on sa yimɓe makko ɓen ɓe wi no Allah fillori ɗo ni, qalu ɓe wi mo ya Nuhu, ko an yo Nuh, qad jadaltana, gomɗi a wengimen, enele a wengimen. wenje ko poɗodiro e haala, oɗo wola oɗa rutta, oɗo wola oɗa rutta, yeddodiro ko konguɗi, ɗum wiyete wenje. ɓe wi a wengimen modi, a ɗuɗɗini haala e hoore amen. fa aksarta, a ɗuɗɗini jidalana wenjugol men, ɗuuɗi min nani ha feƴƴiti a woli trop accirni. ɓe wi fattina, addan men bima ta'iduna, konko foɗuɗamen, konko wiwɗamen ɗon, inni akhafu alaykum adaba yawmin alim, addani men ɗum. konko wiwɗamen si min rewali Allah min wotinɗinalimo, min heɓay lette, joni accirni haala kam menen ko ɗum ɗon joni woni komin faala. addi ɗum ɗon, in kunta si woni a latika min as-sadiqina, koye gonguɓe jeeyaɗa. sey ko gonga wonɗa, addani men joni ko fuɗuɗa kon, accirni haala kam. joni iwen ka théorie men ka pratique. ngol konngol ɗo kadi
nde terande ɗo dartande ɗo ko sunna heferaɓe ɓen fof e hoore leydi Allah ndi ɓe fof e maɓɓe hiɓe wolani ɗum annabajo maɓɓe on yimɓe samud ɓen arɓe ɓaawo yimɓe aad ɓen ɓe fuu ha yimɓe shoaib ɓen ha hewti quraish en wiyuno allahumma in kana hada huwa alhaqa min indika fa amtir alayna hijaratan min alsamai aw itina bi adabin alim kamɓe tode ko Allah direct ɓe fewti Allah so tawi ɗum ɗo ko gonga ngal nulal muhammad o ko gonga seede ko gonga tippini e hoore amen kaaje saaji e hoore amen kaaje ma addanamen lette muusude ko woni ɓurɗe ɗen ɗon lette muusude hollir men ɗum wonde makko gonga ɓeeɗo kadi ko sifangol konngol ɗon ɓeeɗo sinki ɗum ɗo ɓe wi addan men konko foduɗa men e lette Allah ɗen in kunta min as-sadiqin so woni a laatike koye gongu ɓe jeeɗa qala o wiɓe innama ya'tikum bihillah tabiti wondema ko addanta on ɗum ɗen lette ko Allah kanko tun ɗum ko juuɗe makko woni kanko tun waawi addugolɗe ɗum ko juuɗe makko kanko tun woni kanko non Allah insha'a si woni o yiɗi yani kanko tun waawi on addande ɗum si woni o yiɗi tuma nde o yiɗi o koko lamdoton ɗo lamdotoɗon ɗo noddon ɗo ƴaggere e bewre e mawnintinare Allah na sabu ɗum addirta lette ɗe ko si o yiɗi noon o waɗay himo waawi kadi waɗude o wiwa ma antum on wonali noon onon bi mu'jizina ronkinoɓe mo ko ɗoni laawotoɓe mo foltotoɓe mo Nulaɗo sallallahu alaihi wasallam yamirano yo wi'u qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi la qudiya al-amru bayni wa baynakum o wi ma indi ma tasta'jiluna bihi in al-hukmu illa lillah koko on ɗon e hawjirde mi addu lette ɗen ɗum ala e juuɗe am yaqussu al-haqqa Allah no fillo gonga jangi ngo yaqdi al-haqqa mo ñaawa gonga o wi no on say qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi la qudiya al-amru bayni wa baynakum hara ɗum koye juuɗe am wonno on landoton tumi wallirana on ɗon yiyon noon terre à terre kono na e juuɗe am na ɗum mi nulira min koye mi yottin monotike ko ɗum o mari ka Allah monotaki fiyake makko no juuɗe Allah waɗa e makko faala sayinde faalawo on wona lawotoɓe Allah wala yanfa'ukum nafata on nushi waaju an laaɓal an reedu yiɗugol ɗon yiɗana on daɗal ɗum nafata on in aradtu si woni min mi yiɗi an ansaha lakum nde mi waajoto on mi laaɓana on reedu yani yiɗugol an ɗum wonande on waɗugol an ɗum wonande on nafata on in kana Allahu si woni Allahu on laatike yuridu ko o faala an yughwiyakum ko nde o majjinta on ko nde o halkata on sey Allah ko faala Allah muhino on gonɗinta min miɗo andi ko mi eti wo nafata on noddugol lan nafata on waajagol lan nafata on laaɓangol on reedu jeejugol on hunde nafata soni Allah ko ɗum ɗo woni ko fandani on huwa rabbukum ko kanko woni joomi moɗon wa ilayhi turja'una ko ka makko woni ko ruttotoɗon kanko woni joomi moɗon ay fiyake moɗon on koye juuɗe makko woni kanko jeyi on ko hanunoɗon wadde ko wakkilagol noto noddando Allah ɗum toro Allah ñiiɓal e tabital wona dartagol yeddugol fenna ɓay noon on waɗi ɗum si woni ko ɗum ɗo Allah muyani on ala ko mi waawi ko ɗon kadi jokkoto sabu kanko Allah kanko woni joomi moɗon jeyɗo on on mo fiyake moɗon woni on e juuɗe mum haɗata non ɗo ko makko woni ko ruttotoɗon o yoɓa on joddi kuuɗe moɗon ɗen sabu waɗugol on ɗe am yaquluna kahara ɓe hino wi'a iftarahu o fefindi o alquran woɓɓe firiri ni konngol ɓe waɗi o aya ɗo konngol lombingol e nder e khabaruji nuh e yimɓe muɗum ɓen am yaquluna e kahara ɓuraysh en wi'ay woni iftarahu
kanko nulaaɗo on o fefindi ɗi yewtudeji ɗi o woni yewtude kanko woni moƴƴinde ɗum woɓɓe wi konngol ngol wona lombingol ko konngol wonande Nuh tigi ay Allah wi'imo am yaquluna ka hara ɓe wi e woni iftarahu kanko Nuh o fefindi ndu noddando tawhid kadina Allah ka o woni ɓe noddude muɗum e o kamba ko o woni ɓe addande ɗo ko woni ɓe humpitude ɗo si woni ɓe jaɓali ɓe gomɗinali kongu no ɗini no hino joli ɗiɗi ɗiɗon kadi ɗi selli se wi ko Nuh woni ko jeyi konngol ngol qul Allah yamirimo yo wi'uɓe in iftaraytuhu si woni mi fefindike ɗum ɗo mi baki e Allah fa alayya ijrami haray ko min fawi bone an on ɗum ko bonki non ko bonnere non nden bonnere ɗon ko min bakkat muɗum fawi joddi muɗum ko min tun ɗum habbi onon fawaki on hay e hunde sifano yimɓe sifano gomɗinɗo on e yimɓe firana ɓe wirno non fa in yaku sadiqan wa in yaku kadiban fa alayhi kadibu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum ko sifa ɗum ni si hawri ko noddi on ko e muɗum ko fenade makko ne kanko fawi si wonile ko gonga o kamba ko woni on kambande haray de ɗum heɓay on ɗo kadi ko non haray Nuh yamira yo wi'u si woni mi fefindi ɗum ɗo mi bake Allah ta ɗum mapin on acci delan e makko sabu joddi ɗum bone ɗum on koye hoore min turuttoto wa ana bari'un min kadi non komi woɗɗitiɗo komi hisuɗo komi ɓooriɗo mimma tujiri muna e konko bonno ton konko yeddo ton Allah wopo yamirore makko si woni kadi ayan ko hakkunde nulaaɗo sa sallam e jama muɗum on maana on ko goto wonata fo e muɗum qul wi'uɓe am Muhammad in iftaraytuhu si woni mi fefindike ɗi konguɗi ɗo ɗi habaruji ɗi monon e humpitude ɗo mi bakki e Allah e hoore fenade fa alayya ijrami accidelan e Allah haray ko min fawi bone an on bone ɗon ko min ɗum fawi won Allah wiri non e ayaje goo qul la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'lamun o wi nulaaɗo e yetto ɓe on landatake fi bone amen minen kadi min landatake fi konko golloton lana a'maluna wa lakum a'malukum no wodani men golle amen joddi muɗum boni wo moƴƴi o ko minen jeyi onon kadi no woddani on joddi golle moɗon boni o moƴƴi o mo ɓe yo hilni hoore muɗum moƴƴina fi hoore muɗum ko ɗum ɓurma hanande tawde hilnotoɗa fi goɗɗo wa ana bari'un minkum mi ɓooriɗo hisuɗo woɗɗitiɗo mimma tujiri muna e konko bonno ton wa uhiya ila nuhin wahyina e Nuh annahu wondema tabitino ko woni lan yu'mina gomɗinta min qawmika e yimɓe maɗa ɓen illa man qad aman si wona on tawɗo gomɗini ɓay Nuh noddi ha hewti nokku goo Allah wi mo heyi ɓe wonɗa e yangade ɗo fi mum gomɗinoɓe gomɗini ko lutti kon ko bandi ko lutti kon hay goto nottako mo hande kadi ɗum noon hari ɓe neɓidi sabu Allah wi o wonno hakkunde maɓɓe himo noddude ɓe alfa sanatin illa 50 ama falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama duuɓi wulure si wona 50 ko ɗoni 950 hari ɗin ɗon timmima ɓattike timmude Allah wi mo ngokkolngol ɗo gomɗinta few e jama maɗa on hay e gooto si wona ɓe tawɓe gomɗini ɗo fala tabtais wota suno wota anu bima kanu yafalun sabu konko ɓe laatino hiɓe golla yeddugol ɓe Allah shirkana Allah sakko e diina Allah kan jumpa haɗaɗi Allah haɗi to yamiroje Allah
taɗum maapine taɗum sunine sabu talla lakke ɗum koye hoore maɓɓe tun hibboto joddi muɗum ko fi maɓɓe kamɓe tun an a waɗi ko yamiraɗa ko noddugol laɓɓina yottina timmina ɓen gomɗinnoɓe ɓe ɗuɗano hay seeɗa Allah no wi wama amana ma'ahu illa qalil gomɗinaali wondude makko sona seeɗaɓe ni Allah wi wasna il fulka moƴƴillana kan bi ayunina e ley gite amen woɓɓe wi e ngayna amen o wi e ley gite amen ko ɗum ɗon ko selli ko jilɓayi ala e mum mo wi e ngayna amen o lande ko honɗum o faandi si tawi ko riwugol sifa gite ɗen e Allah o wiye o falji a mortike yilto poɗanamo jungo hennoɗamo walla mo hawa mo ɓantamo wiyamo sifaji Allah ɗin ko tabintinteɗi e hoore no yaadiri noon e Allah ala ma yaliqu bi jalalihi wa azamatihi tabintina sifa on ko alda e misugol nandinamo ko alda e riwugol mo ko alda e ɓolɗingol mo on ɗo woni gonga kan madhab ahlu sunnati wal jamaa so wi komi faandi ngayna amen ko gite amen fof ko gotum ɗon kadi no selli haren jabini idan mo wi le ngayna amen no selli ga sella hino sella surtout siko tawi mo andiraka ta'wil mo andiraka oñagol ka sifat haray jaraha ya lando mo a ƴettay tun ko leygiti amen o faandi si tawi noon ko andiraɗo mortagol e sifat on ma ɗum fiyake makko laaɓa ɗon o landete ceerno kon ɗum faandi ɗon ka ngayna amen ɗon so wii koye hoore andugol men naam koye ley gandal Allah waɗata kono on ɗon ko riwugol gite ɗen wonande Allah faandi fiino laaɓira wiyamo ene Allah no mari gite so wi hi hare konngol makko mo selli feƴƴo so wi o wallamo ha o yilto so jaɓi so jaɓali a waɗi ko fayi ma ko yottingol na yon piiru na yon sonko na yon yennidir wigol jahilijo e majjuɗo e ɓeeɗo ala nder ton feññina mo gonga kan wayndiro o aya ɗon tabintani Allah gite Allah wiɗo ko wali tusna'a ala ayni e fiyo fima moƴƴine e ley gite an e ley yitere an ɗon waɗi bil ifrad ala ayni ɗo waɗi bil jam o wi nokko kadi tajri bi ayunina suratul qamar o wi lana kan hino doga e ley gite amen ɗum kadi o ñinnani hoore makko gite nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam joli e maɓɓe yewtugol fi masihu dajjal ɓe maki masihu dajjal ko goto e tagore Allah ko Allah jarri bo ta jamon ko akhiru zaman yalla dannoy jamaji ɗuɗuɗi halkore sabu makko wona yimɓe yiite Allah no okkimo pouvoir ji ngen o wurnay o waray o saƴinay ndiyam o waɗa piiji tawata ko Allah tum hertori waɗugol de Allah no wawinimo ɗum o waray o waɗa ɗum o majjina jamaji ɗuɗɗu enne o kanko woni jomi maɓɓe kanko woni Allah buy jokka mo gomɗina holo jaɓa ko nunaɗo maki ko honno andirton si ɗum tawi honno andirton wona o ɗum nunaɗo maki kanko ko o mo yitere wotere ndeya ko furunde ndeya ko bonde ñamere nden ɓe maki Allah noon wona noon sifori tindini hon ɗum tindini on ndema Allah no mari gite ɗiɗi selluɗe ɗe ala ella yi'oje rentuɗe tagore ne fuu idan wigol ɗo ɓe ayunina wona wigol hiɗe ɓuri ɗiɗi koɗe buyi koɗe ɗiɗi hadis on mafhum makko ko ɗum tabintini karamkoɓe ɓen fuu ahlu sunna jamaa ko noon famiri hadis on ƴettiri ɗon gomɗinir noon haray mo hisay ko faamu maɓɓe on kam kadi o ƴettata o gollitira o yitira ɓaawo ɗum ɗon haray ɗo nun on ko nunul azama ko nunu mawnintinare Allah mawninay hoore mum inna nahnu inna anzalna ɗum no ɗuuɗe moƴƴa ka alquran idan ɗo mo wi'i moƴƴinir laana kam bi ayunina e ley gite amen eno selli
so wi ele ngayna amen kono wirden non haray don hatogine e laɓɓingol sey ko mo fiyake muɗum jilɓima andiraɗo o ñagol wa wahyina moƴƴinirlana kan wahyu amen ko ɗoni tindinore amen yani min tindinteno ka moƴƴinirte warrano men yamirirma non wala tukhatibni wota yewtan non fi lladina zalamu fi ɓen toñuɓe ɓen ɗon en gayni fi maɓɓe tawol fi maɓɓe hande kadi innahum tabitino kamɓe mughraquna ko ɓe yoleteɓe ko ɓe loƴeteɓe ko ɓe lettirteɓe ndiyam nuh alayhisalam ɓayri o noddi yimɓe makko ɓen ha o taƴike kanko ti o torino allah hoore maɓɓe wa qala nuhu rabbi la tadar ala al ardi min alkafirina dayyara o wi allah o ta accu ka hoore leydi ɗo hay galle goote e heferaɓe hay sudu wotoro muncu fof ittu ka hoore leydi ɗo innaka in tadarhum si woni a acciɓe a lettale ɓe halkuɗaɓe mehuɗaɓe yudillu ibadaka ɓe majjine jeyaɓe maɗa ɓen wala yalidu ɓe heɓata illa fajiran sowona bonɗo kaffaran tiɗuɗo yeddugol allah allah subahana taala on yamirimo yo moƴƴi laana kan nokkugo allah fille e makko fadaa rabbahu anni maglubum fantasir o noddi allah o wi enele ɓeɗo ɓe folirilan salagol komin ɓe noddude mum kon wallan allah wimo honnon fa fatahna abwaba as-samai bima'in munhamir aya jaɗe ara joni ɓeyda feññinangolle o wi wa yasna'u al-fulka o woni himo moƴƴina laana kan laana na ñalande wotere moƴƴinte na kutu puup landi golleji ñani wa yasna'u o addi fi'lon ala sigati al-mudari holli wonde makko hunde waɗunode e nder balɗe e nder non on saayi ɗon himo jokkimo waɗa yamirore allah e moƴƴingol laana kan wa kullama marra alayhi tuma kala nde rewi tawimo ɗon nde rewi e makko ɗon mala un jama ñanden e wino mala no ara hara ko hoore ɓen fanda qala al mala'u min qawmihi ko ɗum ɗon ari o ko hoore ɓen koho ɓen yeeso ɓen mala no fira hara ko jama on no fira hara ko jama nona jama on fuu nona jama tun haysina jama on fo yoga e jama on ɗo ko yoga e jama on yani jama arɗo tato nayo ñeɗɗo sappo kala rewɓe ɗon tawimo sahiru minhu ɓe jalkitamo ɓe wattamo jalnori annabajo wonti bayillojo himo tafaga yayi ndaroyo mo tafato ɓe waɗimo jalkitaɗo aybinaɗo woɓɓe firirini ayan ko ɗum ɗon ɓuri feñude woɓɓe wi sahiru minhu ɓe jalkitimo na sabu moƴƴingol ngol tun ɓe wi hari fewndo on say on jamaɗon ɓe anda laana koko atta moƴƴinede kon e laana ni ɓe waɗimo sama kalajo woɓɓe wi na angal andugol ɓe laana ko moƴƴingol mo laana e nokku ka ndiyan ala masalan ka leyɗe désert ka canɗi ala maayo ala sifano ɗum sa woni ɗa moƴƴina ko tawata koye ndiyan dogata jama on innayi a woni sama kalajo almuhim ɗum ɗo fof ko noon e jalnori e aybingol e jalkitugol ɗum ɗo fof no naati e nder aya o no ay hara woɓɓe ko ɗum ɗa faandi woɓɓe ko ɗum ɗa faandi yani e kamɓe jalkitunoɓen almuhim allah wi ɓe jalkitimo qala o wi in taskharu minna si woni on jalkitimen wigol mo ɗo minna o wi men o wiyali lan kanko o gooto ko imma e ko noone kamɓe kadi no ɓe wowlirayno hara otino wiya hoore mum men a hay son jalali men ɗawola ni goɗɗo ni waɗa mo awamu ara kanko tun a hay son jalali men o wiya men ara kanko tun o faandi imma ko on noone ɗon ma ko kanko e wonnoɓe wallidirde e makko ɓe moƴƴingol laana kan jeyaɓe ɓen gomɗinɓe iwtiri ɓaawo makko ko ɗum ɗo ɓuri feññude sabu goto e moƴƴin laana ɗo metti fi ma o haton jina eko tambanomo ɗo eko joganomo ɗa almuhim o wi in taskharu minna si woni on jalkitimen fa inna haray ɗo menen kadi naskharu minkum men jalkitay on kama taskharuna ono jalkitirɗon men noon
tuma lette Allah den ari wonno e olagol e noddugol faabo men jalkitayo fere wala fa sawfa ta'lamuna arende andudon man yatihi hombo woni ommo arata dum adabun lette yukhzihi de hino hoyna mo jasina mo hersina mo wirtamo wa yahillu alayhi tippo e hore makko tabita e hore makko gonga e hore makko adabun lette muqimun nyibude dumide o kambirani be do lette non e didi lette jasere lette hersa e wirtere dum ko lette de Allah fudi be den ka aduna e lette duumide ñiiɓude ɗum ko lette darngal ɓe sabu ko ɓe heeferaɓe so ɓe tawoyi Allah ko yiite jahannama ɓe mari abadal abidin poma yanke ɓe woni e ɗum himo moƴƴina laana kan rewɓe ɗo wonno jalkita yaha mowoya yimɓe ko ala ndaara mo jala aybina mo Allah wimo hatta ida jaa amruna haa si woni ari yamirore amen nden ay yamirore amen halkugol ɓe wa farat tannuru ndiyan e ɓuli ka huɓɓinirde fara ko ɓulugol ndiyan ɗan haraɗa suppitade no anda ka huɓɓinirde ɗon ko nokku ka tawata haray toujours yiite ɗon ma no wuli do awa soni ndiyan yiyama ɗon hare probléme ari hayso goɗɗo addi ɗan hebbi sabu ko ɗon yite ngen huɓɓete saggine ko ñaame ɗum non tun ko probléme sabu karan yite huɓɓitirta nafer noon si woni ndiyan na yiyama no ɓuli ɗon no i suppiti ka leydi Allah waɗi mande halkugol ɓengol wonande Nuh ndiyan ɓulay ka huɓɓinirde mo be ka suudu mum ka huɓɓinirde mum yiye ndiyan no ɓula ton kanko Nuh o yiye ka o yi ɗum ɗo wo haɗa yo andu lette Allah ɗen ari Allah wi qulna min wi'i si woni ɗum ɗon a yii ɗum ɗon ari haray mande halkugol ɓengol ari on watta ihmil fiha tumbu kalana ton min kullin e kala tagore Allah nen zawjayni ithnaini noneji ɗiɗi kala ko mari wonki ko yahata ka hor leydi ɗo e ko wirata kono noon woɓɓe suɓi ɗo woɓɓe suɓi hay leɗɗe ɗen fo e puɗi ɗin e kala ko Allah tagi kon hay sina ko mari wonki kon fo kabe ɗiɗi gorun e deyum sabu peji ɗin fo Allah ko ɗiɗi waɗi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun Allah wimo ɗum noon ko ƴettu e kala none ɗiɗi o tumba kalana wa ahlaka e ɓengure maɗa nden kadi tumba ɓen ɗon kadi kalana ɓen ɗon non naɓe fof illa man sabaqa alayhi alqawlu si wona ommo kongol ngol aditi e hoore muɗum wondema kanko on o gomɗinta ko letteteɗo sabu angal gomɗinal makko ngal Allah wino ga innahum mughraqun alladhina zalamu innahum mughraqun ɓen ɗon kala jeyaɗo e maɓɓe ɓe ngure maɗa nden o tawaka emo tumbata kalana o watti ɗon woman aman e kala on gomɗinɗo ɗo sawatnayli a sikkay gomɗinɗo on ɗo koye ittintina ɓe jeeya illa man sabaqa alayhi alqawlu man aman kono wonano taqdir kalamon min kullin zawjayn ithnaini wa ahlaka wa man aman illa man sabaqa alayhi alqawlu kono nde tawno no anda wondema tawɓennaka ɓengure makko jeeya hara ɓe gomɗina sikki ala so tawi koye letteteɓe tawi Allah ko ittintin ka sikkitare woodi ɗon ka sikkitare ala ɗon haton jina Allah na o wolowo tun fiyo wolu so wiwno min kullin zawjayn ithnaini wa ahlaka wa man aman illa man sabaqa alayhi alqawl wa ayno wasi ittintinande nden koye gomɗinɓe hedditi ɓen yani koye jama hedditi ɗon ɓengure makko nen tawaka ma koɓe fof jonnon no anda jama hedditiɗo narna e ɓengure makko nde mo gomɗina ɗiɗo yeddondir ta so tawi koye letteteɓe mo jeeya ko ɓeeɗa yeddodiral arata sikkitare arata sabu e jeydugol ɓe e annabajo Allah on sabu tanƴinagol ɓe heɓay tefore ɓe heɓay muñanede sabu makko Allah ittintini ɓe noon si janti luttuɓe tumbeteɓe ɓen kalana ko ɗum woni
ihmil tumbu fiha kalanaton min kullin ekalan none zawjaini noneji zawjaini ithnaini noneji didi wa ahlaka kanyun e bengure ma dan den ko don yimbe suudu makko dum illa man sabaqa alayhi alqawlu siwana be kongongol ma ommo kongongol aditi e hore mudum wondema o yafatake ko lettetero sabu keferanka ko makko e bengure ma waman amana tumba kadi kalana kala on laati do gomdindo ko dum do sanani asika ko butumbete Allah yoma amana maahu gomdinali wondi e makko illa qalil sona seda beni wobbe wi ben ko be capande ngeta tonu wobbe ngalda e joni dubi temedde jeena e capande joyi capande ngeta to o hebi gomdimbe lado maki sallallahu alaihi wasallam yande dangal ayeyo annabajo o ara hara ko dido gomdinimo be ngondimo wobbe ara tato mari wobbe ara goto mari wobbe ara hay goto yati rajul maahu يأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ومعه ثلاثة وليس معه أحد فو نتوم نودي أن باب بهوانا هيقول تقوم نبدو وبوي كو چپان نجيتاتو وبوي چپان نجيتو فو سيدا وبولي كو فوي چپان نجيتاتو سيدا تنو فو دليل علاقو سلين هاي هون مودون كو أخبار إسرائيلية كلانا دو kongudi no ari yangi makka jundi makka towendi makka ko e none honnu wonno le gangal ngal ko ka moƴƴinira on ko ka moƴƴinira kon ɗum ɗo fof kongudi no ari luutondirɗi hay hunde muɗum ala dalil ko jogore andugol ɗum kadi ala nafa ɓeydatama gandal hay hunde angal andugol ɗum kadi ala na majjere hay fu ana fitota dum e dina din akhbar ji don fu ko akhbar israiliya din non en jantike wondema karam ko be wi ko di noneji tati mahagol e daliji din none on arano ko akhbar israiliya ko hawro ndiri ka gongugol e sharia meden on tawtano ka sharia men ko sedi tani dum wonde kongol gongawol dum don en yettay gonginen nafi kanyum ko fi sharia meden on no gongini non di mon ko aks dum don ko sharia meden sedi tani fenande mudum dum don en yedday bugito den fennen non tatawon ko non no hakkunde don sharia men on gongina sharia men on fenna en yeddata en fen en gonginta hayta gonginen ko tataw ko fenande be woni bay ko fenobe banu israel ko wolo be fenande ko tawbe feni be bacci e Allah e diina Allah kan gongina ne ben fenande gongingol fenande ko wolugol fenande ko nu hayta fennen ko taw ko gonga nu wona en fenni gonga iruka ka Allah on non don no selli ka fille kono na ya gomdin kurun la ramake la tusaddiqu ahla alkitabi wala tukadibuhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna si ahlu kitabu wala niyon akhbarji Allah wanno dum karibe Allah walanno dum karibe taw fennuɓe taw gongiɓe wiye menen ɓeɗen gomɗini ko Allah tippini kon sawri ko gonga ɗa gomɗini sawri ɓe fenayi Allah tippina ɗum o gomɗina ɓe maki hadis go haddis man bani israil wala haraj egge e maɓɓe fille e maɓɓe na ella ala idan ɗin ɗon konguɗi fof ko akhbar israiliya tawata nafoore ala e andugol ɗum ko feƴƴiti lorra kadi ala e wasede andugol ɗum tasakkuye ala e mum akhbar ji alqur'ana ɗin ko ka tasakkuye on woni ɗon alqur'ana on jantoto ko non Allah subhanahu wa ta'ala on jantanto en wa qala nuh alayhi salam wi'i ɓay hewti waɗɗagol ɓe lana kan irkabu fiha waɓɓe ka lana ƴewe bismillahi ko inde Allah majraha majreha woni dogugol makka wa mursaha e daragol makka ƴewe dogugol makka ko ele inde Allah daragol makka kadi ko ele inde Allah woɓɓe jangi ɗo mujraha bi dammil mim fo muɗum ko gootum yani mana o serta woɓɓe jangi ra'on bil fath woɓɓe jangi bil imala majraha majreha fo mana on ko goto
inna rabbi tabitino jomian la ghafurun ko ya fotodo rahimun ko yurmino diyabe makko ko do daw safar woni lasli budum ayno alayhi salam o yebe jaw dow golka ko inde Allah dara golka ko inde Allah bay Allah yamiri mo illa nakan jawa o yimo fayda stawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki faqul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin sa jawi kalana tumbi ke netton ange be wonduda ben yettu Allah wiya yettore men fo wodani Allah o dandu dolan yimbe toñu be ben torda kadi Allah yo tippinoye e nokku wonduɗo e barki sabu kanko Allah woni moƴƴo tippinowo tabiti ka sunna nulaɗo sallallahu alaihi wasallam so ɓe waɗɗinoke ɓe habbire no nde laabi tati ɓe maka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ɓe maka subhana alladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد فما كان يديكم بديدو سيبروت تابع ايون سفاري مأبه بما كسفة دندو بواترون آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون بواترون دي كونغولي دو كروت تاغول هاي دونك سنة نون كلا كانت وقت بولي فندو دي كون يويو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بولي فندو دي كون وني كوي موتو وني كوي أوتو وني كو أفيون وني كو باتو وني كو بوچو كلا كو وقت جنبو دون الله سبحانه وتعالى يمير الله ولي تستوى على ظهوره وتغنيون كوكو وقتete في يوم فوتون دي جاو دمبون دي يوم اهوره باو مودو يعني كوقتete دون وتقول ويوم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ويوم سنة دي وداني او التان دو من دي مباتتري دو سابو من لا تنوكي واو بدون منن كك الله ونكم يهوتتو بولي فان دي كون هبو ngol kongol do sawawi jangol du'a fu ko dum burma mojjande ko doni akmal lak dum burma timmande heba baraji nyentingol sunna nula don sallallahu alaihi wasallam e on bange don kadi wa hiya tajri bihim allah wilana kan joni be waddike be nangilaw allah wilana kan woni hino dogida e mabbe fi mawjin e mollode kal jibali wawde wa pelle kono e hunde dum loratabe ko allah tagi molloden tagi nuh alayhi salam yamiri mo yo moƴƴilana kanko jogi yamirore nden wonada nuh kanko nuh o noddi ɓiɗɗo makko on wonada nuhun kanko nuh o noddi ibnahu ɓiɗɗo makko on wa kana tawi on o laatinoke fi ma'zilin himo e seri nande himo pottiti mo wonti sera o jokkali ɓen makko mo woni sera to tawi mo seri ndi o wimo ya bunayya ko an yo ɓiɗɗo an irkab ma'na waɗɗo wondude amen ar waɗɗoɗa woɓɓe jangi ɗo bil idhar nomi jangirɗo ni irkab ma'na woɓɓe jangi bil idgham irkam ma'na ƴetta ba on naada e nder mim on ba e mim ko karfe ɗiɗi hawtuɗe yaltirgal ɗe ɗiɗi noon ko kattoni ɗo am ab ka ɗiɗi hawti makhraj yaltingol karfeje ɗiɗi hawtude makhraj no sat essay tum wi'egol irkab ma'na e irkam ma'na nagoto newi arabu no jaa e aada maɓɓe haala kan kamɓe koyo newo nayo ka sattu aslon ko idhar o noon aslon kono idhar mon kon ɗon newi teɓe naadindire karfere e nder haala maɓɓe kan nanon kamɓe tungoy hay enen ɗum no heewi tefka haala meɗen mo taskike moƴƴa noon kadi no heewi tefka enen haala men ka waɗaka khidma yani ka gollaka ka windaka ka ɗaɓɓitaka ka wiƴƴita wonki neɗɗo ko ka newori ɗon tu yarata yataka satti ɗon sinaki forsa idan
alquran tippi ardi e noon no ɓe wolitano fof o wimo waɗɗo ar waɗɗoɗa wondude amen wala takum ma alkafirin wota laato wondugol e ɓen heferaɓe te jeeye maɓɓe ar gonɗin ara waɗɗo ara mahin daɗa lette allah ɗen kono nafata si koddori on ari si ñawore allah ɗen ari ko nuh wino kon wala yanfawkum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana allah yuridu an yughwiyakum laaɓal reedu nafata mo koddori allah tabite hoore mum waaju nafatamo hay e hunde mo allah muyani on majjere men feere ala ɗon o yarata ɓay on oddimo o jaabi ben makko honnum kala kanko ɓiɗɗo on o jaabi sa aawi mi fattoto ila jabalin e fello ay mi yahay mi ndaara fello towngo mi ƴawa ɗon ndiyam mematala kanko o wowayigol fello no muti ndiyan ko saaƴi wo no ton hakaɗan haɗanta fello ngo kanko ɗum o andi o anda wona ndiyan saaƴa e ɗan sabu yurmede woni a saaƴude ko leɗɗe yarnire e ko tagore okkore yara donkitora haɗan ɗon ɗan ɗo ko foccirɗan ko yagginirɗan sabu allah wi o wi fa fatahna abwaba samai bima'in munhamir o wi men udditiri dambuɗe kammugun ndiyan kiiɗuɗan ɗuɗuɗan wa fajjarna al arda uyunan min ɓulini leydi nin canɗi faltaqa al ma'u ala amrin qad qudir ndiyam ɗan fotti e hoore yamirore hoddirande feere ala mande waɗa halkugol ɓen noon ɗama iwri dow saaƴi ɗama ɓuli ga ley ha fotti hakkude leydi kam zahiron fop fotti woni fof ndiyam goɗɗo ɗoma ɗon ka fatto kono ɓay o anda mo sikka ko ndiyam woɗan saaƴude ɗan o wi o yahay o fattoyo fello o wi ngon fello yasimuni ngo dandaylam min alma'i e ndiyam ɗan qala kanko nuh o jaabi la asima alyawma dandowo ala ɗo hande min amrillahi e yamirore allah nden illa man rahim sona ummu allah illa man rahim sona on yurminɗo on yurminowo ko ɗoni kanko allah subhanahu wa taala kanko tun dandata ɗo hande amma kanko allah si o dandanima hara dandowoma ala wona e hoore fello na e hoore leggal na e hoore suudu e on alhaali ɗon wa haala baynahuma almawju heedi hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo baba on e ɓiɗɗo on almawju molloɗe ɗen fa kana o laati min almughraqina jeyaɗo e ɓen yoolaɓe ɗo no ari o ɓiɗɗo makko ɗo ko hombo no lolli nuh ko ɓiɓɓe nayo marno ham e yafith e sam e yam ɓe wi ko wiyete ɗon yam riwayaji no ɗuuɗi e mum kono noon dalil ara ko gongiɗi ɗum no wawi wonde ko noon o wiyeteno no wawi wonde nam akhbar israiliya ɓayri allah saƴini ndiyan ɗan ha ka o faala ɗon o yooliɓe fof o loƴiɓe o lettiɓe ha yonanimo ka o faala ɗon wa qila allah wi wi'a noon hande kadi hombo wi'i no wawi wonde kanko allah no wawi wonde malaikaɓe ɓen o yamiri yo wowlu wa qila wi'a ya ardu ko an yo leydi ndi fewtina haala ibla'i ma'aki moɗum ndiyam maɗan ndiyam ɗan yaltindaɗan ɓennutuɗan noon hande kadi eɗan hoto wa ya sama'u kammu ngun kadi wi'a ko an yo kammu aqli'i accirni kammu ngun yaccirni saƴugol ndiyam wonɗan ɗan ka leydi ndi jeeyi yondi muɗum ayi yo yaasi on yoru yo hento tun non hande kadi allah gayni golle mum ɗe falanoɗen e maɓɓe wa ghida alma'u ndiyam ɗan ɓeeɓina ndiyam ɗan ɓeeɓina ɗan natta ka leydi wa qudiya al amru fiyake on ñaawa e hoore maɓɓe lette ɗen tabiti e maɓɓe wastawat laana kan yowoyi ala aljudiyi e hoore ka wiyete ɗon aljudiy ɓe wi judiy ko inde fello ɓe wi laana kan yowoyi e fello wiyetengo aljudiy wa qila wi'a ɗo kan no wawi wonde ko allah wi'i no wawi wonde ko malaikaɓe allah ɓen no wawi wonde ko nuh alayhi salam
no way wonde ko kanko e gomɗinɓe yutirɓe ɓaawo makko ɓen wa qila wi'a bu'dan woɗɗitande wodani lil qawmi zalimin wonande ɓen yimɓe toñuɓe on woni ɗum wigo woɗɗitande wodaniɓe ay halkare wodaniɓe kuddi Allah wodaniɓe yende darngal nulaɗo sallallahu alaihi wasallam hara hiɓe ka hawdu maɓɓe ka londe maɓɓe ka arasat ka darngal ka dara ɗon hande Allah no ani ɓe ɗon taw londe hawd jande noon ko molana ɓe makki mo yari e nden londe maɓɓe o ɗon ɗatake poma yalla yeɗu en nden londe ko kawsar cangol ngol Allah okki ɓe wongol ka aljanna ndiyan nan ko ton iwata ara ka londe ɗon ñande darngal hara hiɓe ɗon yimɓe iwtinoɓe maɓɓe ɓen gomɗinɓe ɓen no arde mo be no yawde ka annabajo mum on ara yarugol sabu ɗon kakangare no tiiɗi on saayi ɗon malaika ɓen hino soggano raɗo woɓɓe no yilta raɗo maki sa sallam ɓeɗo ko jama anni terteɓe ɓe wiya a anda ko ɓe waɗuno ɓaawo ma ɓe sinkinoɓe bake dina kan ɓe acciti ko jonnoraɓe kon raɗo maka suhqan 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 woɗɗite yahe pottite ko raɗagol ɗo noon bu'dan on ɗo ko raɗagol ɓe e yurmede Allah yani ko huɗugol ɓe ɗo no ari e maɓɓe moƴƴa Allah wi ala bu'dan li adin qawmi hud ala bu'dan li thamud Allah subhanahu wa ta'ala no huɗi ɓe fof ɓeɗo ken kadi ɓe huɗira ngol konngol ɗon wonada nuh alayhi salam noddi rabbahu joomi makko fa qala o wi'i rabbi joomi an inna ibni tabitino ɓiɗɗo an on min ahli ko e ɓe ngura nden o jeya wa inna tabiti wondema wa'daka alhaqu fodore maɗa nden ko nde gonga wa anta ko an Allah woni ahkamu ɓurɗo moƴƴude ñawore alhakimina e ñawoɓen fof ha woni ɓurɗo moƴƴude ñawore on honno ɗum woniri awini lan yomi tumbu ɓe ngure anden ka laana ko daɗoɓe a fodunolan ɗum fodore ma ndelle ko nde gonga a firtata ko foduɗa koan noon Allah ko waɗɗa o ko ɗum moƴƴi ko woni moƴƴo ñawoɓe fof o landi ɗum Allah qala Allah wimo ya nuhu ko ayo nuh innahu tabitino mo kanko ɓiɗɗo ma on laysa min ahlika wona e ɓeygure maɗa nden o jeya woɓɓe wi ɗo riwugol mo e ɓeygure nuh nden ko sabu angal gomɗinal makko ngal tindindi wondema ɓeygure annabaɓɓen ko jaɓuɗo gomɗinal wo mo jaɓali wo angal sertugol e dina kan sendidiriɓe hayka jeydigal woɓɓe wi riwugol mo e ɓeygure makko nden yani riwugol Allah on ɓiɗɗo ɗon e ɓeygure nuh nden ko riwugol haqiqi ko wondema na ɓiɗɗo makko fewu woɓɓe maɓɓe wi ko ne'aɗo makko ko mo ɓeygu makko arduno woɓɓe wi ko fattujo non na ɓiɗɗo halal ɓiɗɗo zina ngol konngol ɗo noon ngol sella fes ngol ɗo ko bugetengol fes ɓe dallinori kalla wi ɗon fa khanatahuma ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وي كامɓe sonnaɓe ɗiɗo ɓe janfi moodi maɓɓe ɓeygu nuh e ɓeygu lut kono jumhur karam koɓɓen ɓe ruttingo konngol ɗon ɓe wi sifanin tuni Allah no laɓɓini annabaɓe mumɓen e ɗum sonnajo annabajo haysi wonal julɗo o watta sifanin jiɓare o watta zina Allah renay teddungal annabajo muɗum on ha hiwana mo ɓeygu makko e ɗin alhaaliji hayso jaɓal wonde julɗo idan fa khanatahuma on ko janfagol ka dina ɓeygu nuh sali gomɗinde yeeti yimɓe ɓen jama on o mawɗo modi an o fetti hakkille ɗen tawn tewto ko wolta kon tawn ƴettu
ɓeygo lut jam fori modi muɗum tindingol waɗɗotonoɓe worɓe ɓen si lut heɓino hoɓɓe o yettoɓe a hoɓɓe heewi ke worɓe ari idan ngol konngol sakkitorol ɗo ngol ɗo ngo bongol ko bogetengol annabaɓe Allah ɓe bakkatake maɓɓe sina ko laaɓi haray lutti hon nu wigol wonde ko o ne'aɗo makko nu wona o ɓiɗɗo makko mo kanko nu o woni baba mum tigi tigi kono ɗum ala nafa ngol konngol fiyon nu hays ko ne'aɗo makko nu so wonno julɗo ɗum ɗo yonino ko tumba mo kalana so tumborali sabu jeeyede ka ɓenguɗe o tumborano sabu gomɗinal ngal yani so tumborali sabu majji kanji ɗiɗi jeeyede ka ɓengure gomɗinal ngal o tumborano o sabu gomɗinal ngal sabu Allah no wi woman aman ko feeñi kon ko selli kon ko ɓiɗɗo makko nu kono o riwa e ɓengure nen sabu lutondirgol mo e maɓɓe ka diina kanko on ɓiɗɗo ɗon e sonnajo on ɓenno ɗiɗo ko ɓe halkanoɓe ɓe latanoki julɓe gomɗinɓe nuh alayhisalam ɗum ɗo tindini on ndema diina baba nafata ɓiɗɗo sina o jaɓo o jokki ben makko si woni hay annabajo Allah on eni peewal makko ngal moƴƴuki makko kin ɓiɗɗo makko on daɗirali sabu ɗum ɓayi ko o kefeero ammo ben ma hewta wongol annabijo ko honno kerdata aya fiwigol menen koɓe ɓiɓɓe waliyaɓe oɓen ɓiɓɓe seykuɓe ɗum ko haala non sama kala non julɗo fof ko waliyajo Allah allahu waliyu alladina amanu julɗo fof ko waliyajo Allah ko giɗo Allah embere gomɗinal maɗa ngal idan nodditorgol ɗum hoditora ɗum maɗɗo bini jebere jokka zina e riba e yeddugol Allah wiya menen ko ɓiɓɓe seykuɓe hayso ko a ɓiɗɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nafatama dina nulaɗo kan dewal maɓɓe nafatama nulaɗo sa sallam nodduno Fatima ɓiɗɗo maɓɓe on ɓe wi ko ayo Fatima ɓiɗɗo Muhammad ɗaɓɓu ko daɗira lette Allah ɗe mi wawanama ɗon hay hunde yeeso Allah la ugni anki min Allahi shay'a hunde mi wawanama yeeso Allah ɓe wi ɗum yaye maɓɓe Safiya ɓe wi ɗum ɓengure maɓɓe nde fof idan si woni hay ɓiɗɗo annabajo on daɗata si woni o jaɓɓali gomɗinde haray goɗɗo ko itte sikke idan haray hay goto hodito dina be mum laaɓal be mum moƴƴuki be mum ɓeewal be mum ɗum nafitor ɗum ñentingol ɗum jokka ɗum iwtira ɓaawo ɗum janga gandal maɓɓe ngal ƴetta e juuɗe maɓɓe ma ƴetta e juuɗe woɓɓe goo janga sunna on janga tawhid on wona noddowo e konko ɓe yangino ɓe noddi so tawi hawri koye gonga wonɗa ben ma kono wawno andita koɓe faggiti kon kamɓe jeeyi an kadi ko faggitɗa kon kon ɗon jeeyɗa tilka ummatun kad halat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum naam ɓiɗɗo nafitora dewal mawɗo mum kono ko si o jokkimo e ngal dewal haysi ɓe fotali Allah ɓeydano e ɓuraɗo o e maɓɓe townamo tawtina ɓurɗo on ka aljanna walladina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay on bange ɗon a nafitoray amma si wona ɗum si a jaɓali jokkude bemma e dina kan ya andu a ɓura ɓiɓɓe annabaɓe si tawi daɗayno ɗum ko ɓen ɗon sino foddi e daɗugol ɗum ko ɓen ɗon kono ɗum ɗon on nden tefore ɗon hay goto alande sa wona ali julɗo Allah wimo oɗo wona e ɓiɓɓe ma ɓen na e ɓengure ma nden o jeeya innahu tabitino ko woni mo kanko amalun ko o golle gayru salih ɗe wona moƴƴe kanko tigi ko golle ɗe moƴƴa kanko tigi o sifora wonugol golle ɗe moƴƴa sabu ko gollata ko fof ko bonɗum mo woni kefero o luttira hay hunde hande kadi e wiyede ko bone woni laysa ba'da al kufri min dam o jawawugol julɗo haray o fiyake makko fof woni ko boni ma wiya innahu tabitino ko woni golle makko ɗen ay inna amalahu damiron yaha e golle ɗen amalun ko golle gayru salih ɗe moƴƴa woɓe jangi innahu amila gayra salih innahu tabitino mo kanko ɓiɗɗon amila ko golli kon gayra salih koko moƴƴa ira ajiri ɗi no hino selli fala tasalni wota landolan ma laysa laka bihi ilm ko alana ɗum gandal wota landolan ko alana ɗum gandal
inni a'idhuka mimmi do wajoma an takuna hande la totoda min al jahilina jeyade be majjube ma wiya an takuna fi wa talatu ay an la takuna fi wa talatu min al jahilin jeyabe be majjube bido wajoma yo nuh wata lando fi ko alana dum gandal sawatna lina do sikke mu anda hunde mu hada landa gonde nado ko ta lando fi ko a hewta landa gol si nyawre Allah nen ari Allah subhanahu wa ta'ala o fingini o labbini o nuli annabajo o addi defterne o addi sharia mo jabali don tefangol on don ko noddu ko landagol ko alana dum gandal yani ko anda fi mudum ko tata no feƴƴuma hande kadi yawtima kerol joni ko fiyake Allah ɗum woni Allah wimo o talan miɗo wajoma o miɗo haɗe landagol ɗum hande laato toɗa jeyaɗo ɓe majjuɓe o ruttiki san o tuubi qala o wi kanko nuh rabbi jomiyam inni tabitino min a'udhu bika miɗo molore ay miɗo toroma ya dandan an as'alaka nde mi landotoma laysa li ko mi ala na bihi wonande muɗum ilmu gandal mi toroma ya dandan ɗum mi waɗi e ngal ɗo kono noon mi wattata mi toroma ya hiwan ya renan ya dandan wattugol sifa ɗum Allah subhanahu wa ta'ala on hay kanko si a daɗa e mo ko ya dogo e makko la malja wala manja min allahi illa ilayhi fattorgal ala daɗirgal ala e telem Allah si wona ya rutto e makko sa daɗay ko ya toromo yo walle ha daɗa sa heɓay ko ya toromo yo walle ha heɓa kala ko wallalima amara fere muɗum na keɓal wona daɗal o wi wa illa taghfirli si woni noon a yafakilan nde faljere am ɗo wa tarhamni yurminɗami yafoɗami ɗum ɗo yurminami fiwota yurminami ha dandami wota mi wattu sifa muɗum akum min al khasirina mi latoto jeyaɗo e ɓen perduɓe sifa du'a baba meɗen adam on enene meɗen hawa qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin banu israil en kañum kadi moƴƴuɓe maɓɓe e sayi ko ni torrono Allah tuubi rutti ka Allah walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al khasirin e jangingo ɓe fewtini Allah la in lam tarhamna rabbana wa taghfir lana lanakunanna min al khasirin laɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq radiyallahu anhu wino nuraɗo tindinan du'a kom torra Allah ka juldan wi tindinan du'a jannan du'a kom torra Allah ka juldan naɗo ma ki wi'u allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim on ɗon du'a ɗo nande o ɗo ko laslini ka toragol Allah torɗamo yo yaafoma ayyo accane faljere maɗa nden o muññoma ara o wirtalima o nangitiralima o lettiralima torɗamo yo yurmine o yurminire hiwgol ma dande e nde wattata sifa ɗum ɗon kañum tigi ma goɗɗum goo ko nanditata e muɗum ko defete heɓugol tikkere Allah e lette makko ndare musidɓe tedduɓe neɗɗo ko toroto no ɗuuɗi faaleji neɗɗo no ɗuuɗi abubakar radiallahu anhu o wi naɗo tindimo ko toro ka julde naɗo tindidemo yo tuubu o rutto e Allah du'a on ko tuubugol ko ɗum o firi haray wattanayila moƴƴa ɗuɗɗinen tuubugol ruttoɗen e Allah si woni pellet naɗo sa sallam ɗo inno abubakar tagore nden fuu kanko ɓe wonno yidde e sahaba ɓen foppo kanko sifa on ɗon si torike sifa on mo yiɗirɗo ɗum noon o jonnaymo ko hitti o jonnaymo ko teddi o jonnaymo ko nafatamo o jonnaymo ko heɓata sifa mo naɗo wiyal toro jawdi wiyali toro ɗum ɗo ma ɗum ɗa wimo yo irrano Allah bonnere maɗa nden Allah joman mi toñi hoore an ko ɗuuɗi toñe ɗuɗɗe yafota ko noon bakkati si wona an ko an tu woni yafoto faghfir li maghfiratan min indika warhamni yafolan hafranal immorde ka maɗa yurminami sabu ko a woni yafotoɗo yurmeteɗo haray neɗɗo yo ɗuɗɗin tubugo rutto e Allah o duwano o ɓey hunjomo o ɓeyeta hunjomo
duɗɗina jangol ɗo ka sujudeje muɗum e ɓaawo tayya sakkitoro on tuma woti gayni tayyatu lillah gayni salatu ibrahimiya gayni ta'awuzat ji nayi arɗi ɗon ɗin jolɗi ɗin ka sunna ɓawti ɗon woti waɗɗon duwa no jolli ɗon e makko nulaɗo sa sallam suɓo e duwa ko falɗa wotorɗa eto hara oɗo no lombi nder ɗon ka sujudeje ma eto heɓamo ɗon ndeɗa toro Allah eto toroɗa Allah sifa ɗi konguɗi ɗo idan nuh alayhi salam o tuubi o rutti e Allah o wolingol kongol ɗo qila wi'a ya nuh ko yo nuh ihbit tippo ɗo joni laana kan darike ndiyan ɗan helti wonɗan e sajude ɗan wonɗan ka leydi ɗan yorti ɓeeɓi joni koyeɓe tippo noon ɓe kontina gurdam maɓɓe haalajal mo ɓe maɓɓe timma Allah wi tippora bisalam min kisal ay tippo ko a hisuɗo ka laana ndeɗa tippo ko a hisuɗo sa tippike kadi ko a hisuɗo woni wuurde an on a daɗi lette Allah ɗen minna immorde ka amen ngal kisal ɗon kadi ko minen yeɗumangal okkumangal wa barakatin e barkiji alayka e hoore maɗa kadi komin waɗi e ma sabu Allah halki yedduɓe fop lutti gomɗinɓe wonduɓe nuh ɓen Allah wa ja'alna dhurriyatahu humul baqin woɓɓe wi jama heddi ɗon fuu Allah subhanahu wa ta'ala muluno ɓe ɓiɓɓe nuh ɓen gomɗinɓe wonde makko men ko ɓen ɗon hande kadi jiidi tagore nden fuu ko ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓe firi no wa ja'alna dhurriyatahu humul baqin Allah wi e kanko nuh ibrahim wa ja'alna fi dhurriyatihima an-nubuwata wal kitab annabak mum e deftere nden Allah waɗi ɗum e dhurriya maɓɓe kamɓe ɗiɗo teddungal janal barki ko molana Allah fodi mo ɗum okkugol mo barki o wiwa barakatin e barkiji alayka e hoore maɗa wa ala umamin e hoore jamaji mimman ma'aka wonduɗi e maɗa ay ɓe gomɗinɓe wondi e maɗa kamɓe kadi ɓe tippora e kisal ɓe tippora e hoore wondugol e barki immorde ka Allah wa umamum jamaji go kadi no ton sanumatti'uhum min dakmitayɓe thumma yamassuhum refti memaɓe minna immorde ka min adabul lette alimum musude ɗum ɗo ko kala yedduɗo Allah subhanahu wa ta'ala arsiki aduna on ko Allah windama ko o jonnete o dakmitire cellal o dakmitire laamu e aduna o dakmitire kohoyagal e jaahu e teddungal kono ko yerko wurɗa kon ɗum ɗon o yoɓetoni moƴƴereji ɗon ɗa e wadde ɗin moƴƴereji ɗon ɗa wadde ɗin ko aduna ɗo o yoɓete ko ɗum o yoɓirtama dakmitugol ma ɗo sa tawi mo ñande darga hara fus aluttirasi o nana ɓe de lette tilka nde yewtere ɗo o qissa ɗo nde wonde Allah wi'a dhalika min amba'il ghaib ko jantanaɗa ɗo o wi tilka min amba'il ghaib o qissa ɗo yani tilka on ɗo ko ismu ishara lil untha wonande yani jonna ɗum damir debbo kono ko qissa on woni ko ruttoto e muɗum qissa on noon ko yani mu'annath kalima muɗum Allah wi ɗum ɗo nde yewtere ɗo min amba'il ghaibi ko e kumpitalji wirniɗi jeya ɗum ɗo ko habaruji piji wirniɗi feƴƴuɗi ko neeɓi duuɓi heewɗi feƴƴino neeɓi haa andunoɓe ɗum fuu lanni ɗum joni kaka defte Allah ka wahyu tun lutti o wi nuhiha ilayka min e wahina ɗum e maɗa Muhammad ma kunta ta'lamuha ala tanoki hiɗa andi o qissa ɗo ko feƴƴi hakkunde nuh e ɓe yimɓe mum hari a anda ɗum anta an wala qawmuka wona yimɓe maɗa ɓen kadi laatiɗo no andi ɗum min qabli hadha ko atti o wahyu arde ma ɗo o wahyu ɗo arde ma ko atti min jantanadema ɗum janganaɓe ala tanoki hiɗa andi ɗum ɗo ɓe laataki ɓe andi ɗum goto mum andano idan ke tawi ɗon hay goto mum andano ko ɗo on fof heɓa ɗon jandu ɗon honno ɓe wirta sinkewni alquran honno ɓe wirta ko tindi ɓawo ɗo hay awa ɓe ƴettoya ka ƴettuɗa ɗon kamɓe kadi ɓe adda sifa ko adduɗa kon idan quran o naw fefindaɗo ko iwruɗo ko Allah humpitiɗo kala hunde on humpitiɗo kala ko feƴƴiro ɗum feƴƴirno kon woni e fillade ɗi habaruji ɗo fasbir o winulaɗo on sallah sallam muñño e ko ɓe wonma e fennude kon qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahu la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun
ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ويمنكم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل واصبر وما صبرك إلا بالله ندودي كهجر غري لند الله صلى الله عليه وسلم يوم نلا دو كو هيوا دو كو رينا دو كو سمبينيرا دو وحيو lande de mo munyo no dudi ko eden buri handude dum taga do sifura munyal munyo da none munyal ngal tatino munyo da e hore tabutugol e dina Allah kan as-sabru ala ta'at munyo da nyiba ka julde bija wonki ki haki heja don ki demba e julde nen ki deja net bija wonki ki e dewal Allah eltaki e korka eltaki e wadugol mojjere kongol e kugal muññoɗa e hoore pottitagol yeddugol Allah kala ko Allah yeddirago ko wonki yiɗi wolugol fiti wolu wala fenande ñoa oɗo aybina oɗa jagga oɗo bago oɗo jatta oɗo ñamugol ko hendi wo wonki no yiɗi ɗum woɗagol ɗum ko muñal muññoɗa ha pottitoɗa kala ko Allah harmiri none ɗi ɗon ni none tati on muññoɗa e hoore koddoriyeji Allah ɗin ko Allah hoddita ko e maɗa ñawoje makko ɗen jarrabuyeji makko ɗin muññoɗa yondinoɗa Allah subhanahu wa ta'ala ko noon neɗɗo hani siforde o wi fasbir muñño ko ɓe wonma e fennude ko ɓe wonma e yeddude ko ɓe wonma e jalkitude ko ɓe wonma e ɓande janfaji kala ko ɓe wonma e wadde sifor muñal muññoɗa yondinanoɗa Allah innal aqibata tabitino battane moƴƴon moƴƴere nden lil muttaqin wonande hulɓe Allah ɓen tun kamɓe jeyi ko kamɓe jeyi battane moƴƴon idan siɗa faala fima yo moƴƴu hande ɗo moƴƴo e ñande dargal sabu si fi neɗɗo moƴƴali aduna ɗo fima ko moƴƴota ñande dargal sa faala heɓugol moƴƴere Allah nden a siforay wongol kulol Allah innal aqibata tabitino battane moƴƴon lil muttaqin ko wonande huluɓe Allah ɓen hulugol Allah ko woɗɗitagol kala ko Allah haɗi pottito fes e kene e gundo hara a memata a ndarata hulugol Allah ko ɗum ɗon e ñiɓugol e ko Allah yamiri ko noto noddando Allah ɗum yeru feere maɗa nden kala ko Allah yamiri yoɗe wakkiloɗa timmina farillaji ɗin fof wakkiloɗa ɗuɗɗinora sunnaji ɗin rerɗinaɗi ɗin ɓattora ɗin Allah sifora haray a sifori wongol hulɗo Allah si a sifori noon battane moƴƴon haray hiɗa mari geɓal e makko hay sa jarriborama basal ka aduna ɗo hay sa jarriborama wongol an hay nokku a hikkinaka hay sa jarriborama wongol alluwal ma towa na ella wakkilo tun kala ko anduɗan ɗo ko farilla hoorema ñiiɓa e mum ɗum ɗo ko sunna wakkiloɗa moƴƴa heɓa geɓal janal e mum ɗum ɗo ko hunde harmude soɗoɗa ɗum pottoɗa waynodira e mum hay piiji añaaɗi ɗi woɗɗitora fi wota ɗum ɗon duñe e yawgol e ko harmi kon en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo famin en alqur'ana o famin en dina meɗen kan famu selluɗo o newinana en rewugol mo dewal ɗuɗungal laaɓungal o jaɓana en rewe temmo kon o yafano en dendanangal faljireji meɗen o waɗa en enen e mawɓe meɗen e dendanangal karamukoɓe meɗen natoɓe aljanna ko alda e ñawede ko alda e lettede قالوا بوئي يا نوح يا نوح قد جادلتنا قم ديا ونجيمن فأكثرت أدوئني جدالنا ونجول من فأتنا أو أدم من بما تعدنا كنك فدودامن إلت إن كنت سيوني علاتك من الصادقين كواجياد بن غنغبه قال أوي إنما يأتيكم به الله تبتي وندمك أدن تاون لتك الله إن شاء سيوني ويدي وما أنتم ونالي أنهم بمعجزين لا وتوب الله رنكنو بمو ولا ينفعكم نفتاء النصحي لا بل أن إواجو أن لا بل أن ريد ونندهم إواجو أن نفتاء إن أردت سوني ميدي أن أنصح لكم دم إواجو توم إن كان الله سوني الله لا تك يريدكم فلا أن يغويكم كنت أمجن تاهم وهلكم هو ربكم كن كوني جومي مودون وإليه ترجعون kuka makko woni ko ruttoto ɗon am yaquluna ka ɓe hino wi'a iftarahu o fefini o alqur'ana qul wi'u in iftaraytuhu si woni mi fefindike ɗum ɗo mi baki e Allah fa alayya ijrami haray ko min fawi bone an on
wa ana bari'un min nonkum hisudo orido wo'itido mimma tujrimuna konko bonnotom wa uhiya wahina ila nuhin fade nuh annahu wonde matabitinu ko woni lan yu'mina gomdinta fes min qaumika yimbe mada ben illa man qad aman siwana on tawdo gomdini fala tabtais wata suno wata mapo bima kanu yafaluna sabu konko belatino hibe golla wasna ilfuka mu'inir lana kam bi ayunina elegite amen wa wahyina e wahyu amen tindinore amen wala tukhatibni wata yawtan fil ladina zalamu fi ben tonyube innahum tabitino be kambe mughraquna ko be yoletebe wa yasna'u al-fulka him mu'ina lanakan wa kullama marra alayhi tumakala nerewi tawimo mala'un jama min qawmihi yimbe makko be sakhiru minhu be jalkitamo qala wi in taskharu minna siwani on jalkitimen fa inna tabitino menen naskharu minkum min jalkitayon kama taskharuna wa jalkitirdo men non fa sawfa ta'lamuna arende andudon man ya'tihi adabun ko hombo aratadum lette yukhzihi deyno hoynamo jasinamo wa yahillu alayhi tippo e makko gonga tabita e makko waddo e hore makko adabun lette muqimun nyibude dumide hatta idha jaa amruna ha siwoni ariya mirore amen den fi halko golbe wa farat an-nuru ndiyam uli e hubbinirdenen qulna min wi'i ihmil fiha tumbu kalana ton min kullin ikala tagu zawjayn ithnayn none didi wa ahlaka e yimbe mada be bengure mada nden illa man sabaqa alayhi alqawlu siwana kongongol aditi e hore mudum wa man amana tumba ton kadi kala on gomdindo wa ma amana ma'ahu gomdinali wondi e makko illa qalilun siwana seda beni wa qala wi irkabu fiha wa kalana bismillah ko inde alla majriha woni dogugol makka wa mursaha e daragol makka inna rabbi tabitino jomiyan laghafurun ko yafotodo rahimun yurminowo wa hiya kallana tajri bihim hino dogida e mabbe fi mawjin e mollode kal jibali awi e pelle wa nada nuh noddi ibnahu biddo makko wa kana tayhimulati fi ma'zilin himo qottiti ya bunayya o wi mo kon yo biddo irkab ma'na wa do wondude amen wala takum ma'al kafirin watalato jeyado e ben heferabe yeddube Allah qala ujabi sa'awi mi fattoto ila jabalin e fello ya'simuni go hino dandam min al-ma'i ni yandam qala muhwi la 'asima al-yawma dando ala do hande min amri Allah e fiyaki Allah illa man rahim siwana ummu Allah yurmini siwana ummu Allah okki yurmene mudum on ton dado yani ko Allah to woni dando wa hala bainahuma al-mawju heedi hakkunde mabbe kambe dido mollode den fakana olati min al-mughraqina jiyado be yolabe wa qila wi ya ardu kan yulidi ibla'ima akimodun diyam madan wa ya sama'u kan yukammu aqli'i akirni sajingol diyam wa ghidha al-ma'u diyan dan bebina wa qudiya al-amru fiyake on nyawa wastawat ala al-judi lana kan yawi kawore fello yowi don wa qila wi'a bu'dan woditande wodani kuddi wodani lil qawmi adh-dhalimin wonande be yimbe tonjube wanada nuh noddi rabbahu jomi makko faqala wi rabbi jomi an inna ibni tabtino biddo angom min ahli ko be ngurande o jeya wa inna wa'daka al-haqqu tabtino fodore mada den ko de gonga wa anta ahkamul hakimin wa awwani burdo mo'jude nyawore e nyawo en fu qala allawi ya nuh ko yunuh innahu tabtino mo kanko laysa min ahlika oje yaka e bengure mada den innahu tabtino ko woni golle makko den amalun ko golle ghayru salih de wona mo'je fala tasalni wa talando lamma laysa laka konko ala nama bihi wonande mudu ilmun gandal inni numin a'idhuka mido wajama an takuna dalato toda min al-jahilina jado be majjube qala nuh wi rabbi jomiyan inni numin a'udhu bika mido molore toro ma ya dandan
أن أسألك أن ميلان تمام ما ليس لي به كونكو على نالا ونندمود علم غندل وإلا تغفر لي سيوني أيافا ناكلا وترحمني يوم من دامي أكون من الخاسرين ميلات تجاد من فردوبة قيل بها يا نوح وينوح اهبط تبو بسلام إهور كسال إدلال منا إمور أمين وبركات إبركي عليك إهور ماذا وعلى كان إهور جماجي ممن معك وندو ماذا وأمم جماجي وكدي سنمتعهم من دك متابه ثم رفت يمسهم هبابه ميما بمنا إمور دك أمين عذاب اللت أليم مسلم تلك نديو ترلو من أنباء الغيب كم نوحيها إليك بل وحي لدن معنا ما كنت تعلمها ألا تنوكي أن أنت ولا قومك ونكدين بما نبت من قبل هذا وأتيك لؤم وأتيك وحي الأرض فاصبر كنيا إن العاقبة تبتين بطن مطيون للمتقين كونا نقول بألا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.